بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المطلب الرابع كالجمزة الغرة المنيفة. أحاديث الأحكام الغرة المنيفة ده نكتب باشتغلمız bir okuyacağım. İmam bizim ustaz Doktor Salah Abdülkaş'ta kitabını ما خلاص ما أقول زي إعلام الأنام ده. وشدام المطلب الرابع كلام بسم الله الرحمن الرحيم 41. beyt. Da'ava ve radduha. Doğulur cana ağa cevaptır dedi. İmam Ebu Hanife biz bu açayın üstürtten aytıp kettik de. Bu açayın ne? Üstürtten İmam Ebu Hanife'ga kebir muhaddisindir. Doğu sınır aytkan, şağılgan. Oşularda aytıp kettik. Yani kim bu jakta? Kim sınır aytkan, kanday sınır aytkan? Oşularda aytat. Andan keyin oşulardın ne kılıp her birine cevap berip ketedi. Bismillahirrahmanirrahim. El-ula. إن الدارقطني قد ضعفه ويجاب عنه بما يلي. İmam Daraqutni degan muhaddis olim ne qilgan? İmam Abu Hanifa hadisdan alsiz deb sin taqqan deydi. Emaga qanday javob berasiz deydi. Annahu İmam Daraqutni lekin min al-mutaakhirin ve jarhuhu صادر عن التعصب المذهبي كما تشهد القرائن الجلية بأنه في هذا الجرح من المتعسفين deydi. İmam Daraqutni 4-cü kılımdan alimlerinden bo'ladi. Ya'ni mutaakhir, İmam Abu Hanifa'dan keyin kelgan. Keyin kelgandan ne qilgan? İmam Abu Hanifaga sin aytgan. İmam Abu Hanifa hadisdan alsiz deb sin aytgan. Biroq o'sha sin aytgani İmam Daraqutni'nin sini bu özünün nishqanda mazhabına taassubdan ulan ne qilgan deydi? İmam Abu Hanifaga sin aytılgan deydi. Al nersege nishqanda açık aykın dalillerimiz var deydi. Al nersege açık aykın daliller var. بأنه في هذا الجرح من المتعسفين. İmam Daraqutni İmam Abu Hanifa'ga şunu deb sin aytılsa bilen al ne mutaassiflerden bo'ladi deydi. Yani maşallah كما تشهد القرائن الجلية بأنه في هذا الجرح وشul İmam Abu Hanifa sin aytılgan al mutaassiflerden bo'ladi. Mutaassif degan yani başka bir alimga masalan taassubdan ulan bolsa, kıravasıktan ulan bolsa, başka bir sebeplerden ulan ne qiladi? Nishqanda jek ko'rishni bildiradi. والتعصب أمر لا يخلو منه البشر. Alim التعصب degan inşallah har bir adam mutaassib bo'lishi mumkin deydi. إلا من حفظه خالقه deydi. إمام بدر الدين عيني aytadi. إمام بدر الدين عيني في قوله في بحث قراءة الفاتحة من البناية شرح الهداية. Hidayenin şarhı Binaya degan kitapda Fatiha suresini o'quv degan mabhasda ne deb aytadigan? O'shani aytayotgan yerda İmam Badriddin Ayni aytadigan. Fi haqq Daraqutni İmam Daraqutni janida aytadigan min ayna lahu tad'ifu Abi Hanifa so'rab aytgan. Qanday bol İmam Abu Hanifani hadisdan alsiz deb atadi. Qanday o'sha narsaga e'tibor beradi? Qanday o'sha aytib atadi? وهو مستحق للتضعيف. Balkim İmam Daraqutni özü de talsiz deydi. İmam Badriddin Ayni aytadi. فإنه روى في مسنده أحاديث سقيمة ومعلولة ومنكرة وغريبة وموضوعة. İmam Daraqutni özünün musnadında şunday bir hadislerden ne qilgan deydi? Bunday qavul qilmagan, qavul bo'lmagan, munkar bo'lgan illetleri var, mavdu' bo'lgan, g'arib bo'lgan hadislerdi ne qiladi? Rivoyat qiladi deydi. Balkim o'zi olsiz deb aytganga özünü alsız deb aytish kerak deb İmam Ayni aytgan ekan.
Biz bu sözleri biz жөн гана nakil biz aytabız da biz bolbosa İmam Daraqutni bolsun, İmam Ayni bolsun biz ala ra'si vel ayn, ala ra'si vel ayn, al ulema ala ra'si vel ayn. وفي قوله في بحث إجارة أرض مكة ودورها ودورها وعليما uşul janağı Mekke'dagi jerlerdi ijaraga berse bolboyu degan bahsda yig'larkan وأما قول ابن القطان وعلته ضعف أبي حنيفة. Ne derken İmam Daraqutni'nin kemçiligi İmam Abu Hanifa'nı alsız dep aytkan sözünde deydi. Kantip sen İmam Abu Hanifa'nı alsız dep ayttın, bu senin kemçiligin kötü. İsaat adab bulut, adepsizlik bulut deydi. Ve qillatu haya'in minhu. Yani bu uyatsızlık bulut deydi. Adepsizlik bulut, uyatsızlık bulut. Fe inne mislel imam Thawri ve ibnil Mubarak ve adrabihima vethaqûhu deydi. Alemi İmam Sufyan Thawri, İbnül Mubarak'tar bolsun, bular ne kıl, Cenab-ı Allah'a okşağınlar ne kılgan deydi. İmam Abu Hanifa'nı siko dep aytkan deydi. Ve esnev aleyhi hayran. Jana İmam Abu Hanifa jönünde tek jakşı gana sözlerdi söylegen. Fema miqdaru men yudaifuhu inde haula'il a'lam. Uşunday Abdullah ibnül Mubarak, İmam Sufyan Thawri'ye okşagan ulu alımlar anı degen siko al degen da işte maqtab atkan bolsa, buların aldında başka bir ülkede İmam Abu Hanifa alsız degen yani su içip etan söz olarak da. İkincisi, birincisi demek İmam Daraqutni. İkincisi Cerh İbnül Cevzi lehu ve yucabu anhu bima yali. İbnül Cevzi, Cemaluddin Abul Faraj İbnül Cevzi degen meleken alımdan sınıfı kireken İmam Abu Hanifa. İnne hâzel cerh sadirun mimmen huve ma'rufun bit teşeddüd deydi. Antkene İmam İbnül Cevzi neyken ötü muteşeddit ekende fi jarh ruwa oşal janağı hadisde rivayet kılgan rawilerdi jarh kılуда rawilerge sın pikir etkanda muteşeddit eken, ötü katı turgany kişi bolgan eken da. Qala al-imam al-Laknawi aytat inna ba'd al-ulama'i lahum teşeddüd fi jarh ruwa. Kebir alımlar oşol rawilerdi jarh kılıp atkanlar, rawilerge sın pikir etkanda ötü muteşeddit boluşkan deydi. فيجرحون الرواة من غير مبالاة. Alem oşol jana ötü katı muteşeddit bolgandagyn oşol hadisde rivayet kılgan adamlardy başkana mani berbeyle sın pikir ayta bergen, taşırgıta bergen dowratda. Ve yudrijuna al-ahadith al-ghayr al-mawdu'a fil mawdu'at. Anan oşentip oturup jana mani berbeyle agan gosalga ne kılıp rawilerdi rivayet hadis rivayet kılgan kişilerdi bul degen bunday dep oşol sın pikir aytıp atıp mawdu' emes bolgan hadislerdi da mawdu'nun içine girip salgan deydi. Şol sebepten. Minhum aların içinden İbnül Cevzi. İbnül Cevzi de buna oşuların katarına bulgan deydi. Bu jakta bir neçe atlarda aytat. Vassagani vel Cuzqani dep ve İbn Teymiye el-Harrani el-Dimeşqi dep oşonun barını keldi. Fela yecteri'u ala qabuli qawlihim min duni tahqiq. Ne kılat deydi? Emin bular egerde bir öjönünde oşuntip jarh aytkan bolsa, bir öjönünde oşuntip oşul adamlar ne sın aytkan bolsa, aların sözü sözsüz de yığılış gerek deydi. Tahqiq kılış gerek deydi. İzildeniş gerek, taqtaniş gerek, anan alış gerek deydi. İlla men huwa gafilen min an ahvalihim. Egerde de bu adamlar tappagan, adamlar bunu tanımagan bolsa, İbnül Cevzi'yi tanımagan bolsa, ne kılgan bolsa, ne kılatken aların sözünü mübaşaratan alıp kete öğretti. Bolmasa buların sözü taqtalış gerek deydi. İnne hâzel cerh bisebeb i'timâdil imâmi ala kıyas. Ne üçün İbnül Cevzi İmam Abu Hanifa'ga sın aytkan? Antkene köp kıyas kılgan deydi. Köp kıyas kılgan deydi. Ve hâzel medhun kıyas kılu bul madah deydi. Kıyas kılu madah. Zam emes, bul cemelenu emes. Kıyas kılu bul gerek bolsa maqtalna turgan nerse. Kama ulima deydi. Qala Sibt ibnül Cevzi aytdı bul başka. سألت مرة شيخنا الإمام العالم سبت ابن الجوزي يلوتت من جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي دين سراد نوتت شيخ بزين سراد نوتت شمس الحفاظ أبو الفرج ابن الجوزي دين من سراد فقلت أتمت يا سيدي أو من المرزم لما وقع بعض المحدثين في أبي حنيفة دين سراد إمني üçün كبير محدثين İmam Abu Hanifa'ya sın aytışkan.
nega jarh qilishgan deb so'radim dedi. Faqala li'annahu akhadha bil qiyas dedi. Anken al qiyasni aldı dedi. Qiyas qildi dedi. Ha? Qiyas qilgan sebepten kebir muhaddisler ne jarh etdi dedi. Faqultu ghayruhu min al-a'imma qad akhadha bil qiyas. İmam Abu Hanifa жалгыз емес қой қияс алған. Андан башқа дағы имамдар қияс алған ғой. Faqala lakinnahu aksara qiyasan minkum dedi. Жоқ, имам Абу Ханифа деген башқаларға қарағанда да көбірек қиясты пайдаланған да dedi. Анан мен айттым да, Сибн аль-Джаузи айттым да. Тaqultu hala waqa'a fi ulaika biqadri ma akhadha min al-qiyas. İmam Abu Hanifa мақұл көбірек алып тұр. Бірақ имам Абу Ханифадан башқа да қияс алған да, қандайдыр бір деңгейде қияс алған. Эми ошого жараша буларга ташырылганбы? Буларга сын айтканбы, айткан эмеспи? Фанката алды. Ончук айтты. Демек, мындан кандай түшүнүк келип чыгат? Демек, башкасы деле кыяс алып атат. Бирок Абу Ханифа көбүрөөк кыяс алды деп Абу Ханифага не ташкыр. Демек, бул таассуптуктан. Неге башка буга айткан жоксуң? Неге сен бу кыяс алган үчүн болгон болсо, неге башкаларга сен сыз айткан жоксуң? Эми Абу Ханифага айтып атасың сен. Ha? والثالث بسم الله. والثالث إيراد ابن عدي في كامله. ابن عدي degan Kamil degan ne kitebinde والعقيلي olsa Duafa degan kitebinde İmam Abu Hanifa'ga ne sın fikirlerini aytgan ekan şu kitaplarında. O İbn Addi degan İmam Abu Hanifa'ga eng ko'p sın aytganlardan biri bo'lgan ekan. Inna min adati Ibn Addi an yurida fi kitabihi kull ma qila fi ar-rajuli min marhin wa zammin dedi. İbn Addi'nin adatında deydi. Adatında. Oşal adamdарды жазганда бардык мактоолорду, жакшы сөздөрдү дагы, жаман сөздөрдү дагы жазып берген дейт да, ошол адам жөнүндө. İmam Leknevi aytат: "Min adatihi kebni Addi fi kamilihi ve zehebi fi mizanihi ennehu yezkuru kulle ma qila fi ar-rajul min duni al-fasl bayna al-maqbul wal-muhmal" deydi. Demek, lekin İmam Zehebi mizanında, İmam Addi Kamil degan kitaplarında bular bunday ылгабайлы ала берген дейт да. Бүт жамандагандай, эме кылгандай болуп, текшербестен, изилдебестен ала берген деп атат да. Мындайча айтканда, алардын манхажы не болгон экен? Алардын манхажы жөн гана накыл болгон экен. Бияктан алды, бияка накыл кыла берген дейт да, эч мындай изилдөө деген болгон эмес дейт. Fa iyyaka thumma iyyaka an tajraha ahadan bi mujarrad qawlihi min duni tanqidihi bi aqwali ghayrihi. Bittali ne dedi? Sen biröөгө bir nese aytkanda, biröөгө сын пикир айтканда, башкалардан уккан сөзүңдү эле дароо айта бербей, аны сен тактап эме кылып анан айткан деп атат да. İmam Leknevi aytып атат да. Inna hadha al-jarha ghayr maqbul. Ibn Addi'nin jarhı sını ne? İmam Abu Hanifa'ga bolgan anın darajasını düşürü ne? Ghayr maqbul, kabul kılınmaydı deydi. Li'annahu sadirun an ta'assubin mezhebi min Ibn Addi. İbn Addi özünün mazhabına mutaassib bolgan sebepten bolgan bul deydi. Kema nebbeha ala zalika İmam Leknevi. İmam Leknevi oşo meseleye işaret kılıp ketdi. Rucu' İbn Addi an udwanihi li Abi Hanife qala al-Kawthari. İbn Addi oşol İmam Abu Hanifa'ga bolgan düşmanlığından qaytkan deydi. İmam Kawthari aytadi: "Wa kana İbn Addi ala bu'dihi min al-fiqh wan-nazari wal-ulumi tawil lisan bolgan deydi fi Abi Hanife ve ashabihi deydi." Fıkıh iliminden ne olgan deydi? İmam Addi alыс bolgan deydi. Fıkıh iliminden alыс bolgan. Бирок İmam Abu Hanifa'ga janagı şagirdlerinden ne kılgan? Tawil lisan bolgan deydi. Dili uzun, yani köp söylegen deydi. Köp sın fikirlerde aytkan deydi. Ve thumma lamma ittasala bi Abi Ja'far at-Tahawi. İmam Abu Ja'far at-Tahawi'ga baylangandan keyin deydi. İmam Addi, İbn Addi. Ve akhadha anhu, İmam Abu Ja'far at-Tahawi den ilim alıp eme kılgandan keyin tahassanat haluhu yasira. Evet. Allah qaldı deydi İbn Addi, Allah qaldı deydi. Hatta allafa musnadan fi ahadith Abi Hanife. Yani İmam Abu Hanifa'nın ahadis Abu Hanife'de musnad yazdı deydi. Demek bundan ne gelip çıkıyor? Bundan ilim adamın darajasını kötüredi.
Nişana cahillik. Eğer de adam bir neseni bilbese, özü düşünböyle alır seni jok diyorsa, anda alimlarga da taşırgıt öğret, başka da taşırgıt öğret. Cahillik uşunday nerse. Biroq adam biraz ilim alıp başlaganda, biraz eме okusa, murda adaşkandygy jönündө köz açıladi, bilbeyli taşırılganlygy jönündө köz açıladi. Leke karşı bizim zamanda da aşırı köp da. Biraz yol bolsa YouTube'dan, yol bolsa Google'dan biraz şeyhlerin sabahını karap alıp öyle mi? Alımlar, öte ulu alımlar talkulay turgan maseleni talkulayt da söyle. Bolgonda da internetke karapayım elin artasına oşo nerselerdi aytat da. Bolgonda da akida maselesi, bolgonda da ne? Talaş bolgon maselede, bolgonda da janagy mutaşabih ayattardy, mutaşabih hadislerdi talkulayt. Al endi bu alımlardын maselesi, bu jönü senin işin emes. Birinciden, ikinciden karapayım elin işimiz. Karapayım düşünbeyt, bilbeyt dile. Sen aytıp ananın başına aylantıp otasың kayra. Эми ошол адам жахилдиги себебинен ошондой кылып атат. Бирок болгондо да куфур маселесин айтат да. Кафыр болот экен, мындай болбойт экен тигини. Жахилдиктен болуп атат да. Эми ошол бир аз илим алганда эмне кылат эле? Азыр Ибн Адди сыяктуу эмне кылат эле? Көзү ачылат эле. Деп калат эле дейт да. Инна Ибн ад-Dakhil al-Misri. Бул жанагы эми бил Ибн Адди деп аттык да, эми Uqayli деген дагы Duafa деген китебинде Имам Абу Ханифага эмне кылган? Жарх айткан деген, жарх кылган дегенбиз. Эми ошол Ибн ад-Dakhil al-Misri деген ошол Uqayli менен эмне кылган? صاحب العقيلي وروايته ألف كتابا في مناقب أبي حنيفة ردا على العقيلي في تهجمه على أبي حنيفة. demek lekin bu sahibul Uqayli ekan. Uqayli'nin nemesi ekan? Sahibi ekan. Şakirti deb aytабыз bu, Uqayli'nin. Бирок ошол эле учурда эмне кылган экен? Имам Абу Ханифаны, Уqayli Имам Абу Ханифага сын пикир айткандан кийин, ошол жанагы Ибн ад-Dakhil al-Misri өзүнүн сахиби болгон Uqayli'ге каршы рот берет экен. Имам Абу Ханифаны эмес деп. Бул ошол амана илмия деп коет ошол нерсени. Амана илмия деп коет. Yani senin dosуң ката кеткен болсо, илимден ката кеткен болсо, досум деп эле аны ага болуша бербей, жок ката кеткен болсо, амана илмия айтышың керек. Ката болсо ката деп эле айтыш керек ошол нерсени. Эми Uqayli дагы устаздар айтат, Uqayli дагы ушундай бир жарх айтканда өтө муташаддид болгон кишилерден болгон экен да. Hatta ne deyip jarh ta'dilin özünün ulamalarydan bolanda, ulema-ul jarh ve ta'dil bolanda, jarh ta'dil iliminin ulamalary da Allah'ın ne? Boş kalgan emes, aman kalgan emes. Alarda da ne kılgandı? Alarga da ne? Jarh kılgandı da. İnnal Uqayliyye minel muta'annitin fil jarh. Muta'annitin yani mutaşeddidin. Jarh aytkanda İbn al-Uqayli متشدد bolgan deydi. وقد رد كلامه كثير من الحفاظ. Uqayli'nin sözünü köptögen ne kılar? Alimler kaytırgan deydi. Kabul kılan emes. قال الإمام الكوثري والعقيلي من أكبر المتعنتين في الجرح. İmam Kevseri'nin de Uqayli degen bol en çoğ jarhta en çoğ mutaşeddid bolgan kişilerden dep aytdı Kevseri. Даже Ali al-Madini degen en çoğ muhaddis bolgan alimdi da yazgan jarh kılgan ekan. Muhaddis alimdi. Ama İmam Abu Hanifa'nın jönele jarh aytat degen söz ekan. الرابعة ذكر الخطيب مثالبه. ذكر الخطيب مثالبه في تاريخ بغداد. ويجاب عنه بما يلي. Xatib Bagdadi ne kılgan? Tarih Bagdad degen kitabın içinde İmam Abu Hanifa'ga jarh aytkan. İnne adatel khatibi zikru kulli ma qila fil mutercemi duna tamhis. Bul dağı Xatib dağı ne eken? Xatib dağı mesela nakıl kılıp öğretti. Köp izilden beyle. Qanday söz aytılgan bolsa boşu boldu. Oşon bilen nakıl kılıp öğretti da. İzilden besten tarafa. İnne hadihi'l juruh la tethbutu bi rivayet mu'tabara.
Antkeni bunday jol menен jarh aytуу bul эмне болбойт дейт, кабыл болунбайт дейт. تثبت يعني اعتبارга алынбайт бул. وأكثر من جاء بعده عيان على روايته. Ал эми имам Хатиб Багдадтан кийинки келген алымдардын бардыгы эмне? Анын риваятына муктаж да. Анын риваятына муктаж. Накыл кылышын фахия мардуда. Ал эми имам Багдадтан Хатиб Багдадинин риваяты мардуд болот, мажрух болот. قال العلامة ابن حجر المكي اعلم أن الخطيب لم يقصد بذلك إلا جمع ما قيل في الرجل على عادة المؤرخين، ولم يقصد بذلك حطه عن مرتبته وانتقاصه بدليل أنه قدم كلام المادحين. إمام العلامة ابن حجر المكي aytadi, sen bilgin deydi, Xatib Bag'dadiy imom Abu Hanifaga o'shalarda aytganda imom Abu Hanifani martabasini tushirib tashlayin degan maqsadda aytgan emas deydi. Antkeni Xatib Bag'dadiy qarasang birinchi imom Abu Hanifani madhlarini yozgan deydi. Kalam al-Madihin. İmam Abu Hanifa birinchi kitobida yozgan imom Abu Hanifaning maqtagan olimlarning maqtagan so'zlarini yozgan deydi. Andan keyin anan ne qilgan deydi, janagı emesini aytgan deydi, jarh aytgan deydi. Endi bul degan so'z bul maqsad qilgan emas, atayni martabasini imom Abu Hanifaning martabasini tushirayin deb al narsani maqsad qilgan emas edi. Antkeni odatda tarixchilarning ishi o'shanday. Tarixchilar qarab эле өт бардыгын карап эмне ылгап эле накыл кыла берет дейт да. إن هذا الجرح صادر عن تعصب مذهبي. قال العلامة ابن عبد الهادي الحنبلي في تنوير الصحيفة بمناقب الإمام أبي حنيفة degan kitobida aytdi. Bul jogorda aytib o'tib, bul dagı şol mazhabga mutaassib bo'lgan sebepten aytilgan jarh bo'ladi. لا تغتر بكلام الخطيب. خطيبتن sözüne aldanma. فإن عنده العصبية الزائدة على جماعة من العلماء dedi. Antkeni xatibde эмне көптөгөн уламаларга, аламдарга эмне өзгөчө бир ачуусу бар эле, көрө албастыгы бар эле дегендей бир маани жазып турду. كأبي حنيفة وأحمد وبعض أصحابه деп айтты. الخامسة أنه جرحه سفيان الثوري. إمام سفيان الثوري дагы имам Абу Ханифага эмне кылган экен? Жарх айткан экен. إمام وشان aytadi. إن الثوري من المادحين للإمام أبي حنيفة كما نقله الحافظ ابن عبد البر. الحافظ ابن عبد البر نريد نقل кылган Sufyan Thawri имам Абу Ханифаны мактагандардын катарында, жамандагандардын катарында эмес деп алып келет. كما سبق буга чейин айтпадык беле ошентип. فليعتمد عليه. Ne ошол нерсеге не эътимад кылабыз. قال سبت ابن الجوزي aytdi على أن مدار الطعن كله على سفيان الثوري. Эми ошол жанагы айтылган таандардын баардыгы эмне Суфьян Савриге айтылып атпайбы? Жала жабылып атат мына. Суфьян Саври ошентип айтты Абу Ханифа жөнүндө. وقد افترى على سفيان. افتري على سفيان. إمام سفيانга жала жабылды дейт. وروي أنه رجع عن ذلك. Бирок ошол сөз чын болгон болсо деле Суфьян Саври ошол сөздөн кайтты деген риваят бар. وروي عنه يعني имам Суфьян Савриден дагы риваят болгон. Мага жала жабылды ошол сөздөрдө деген риваят айтылган дейт. إن جرح المعاصر لا يقبل في حق المعاصر. Al эми эгерде иftирадан ошол сөз чын болгон болсо, Суфьян Саври Абу Ханифага жарх айтты деген сөз чын болгон болсо, Суфьян Саври Абу Ханифага акыран yani. Bir asırda болгон, экөө замандаш болгон. Ал эми бир замандаш эле экинчи замандашта болгон эмне жархы لا يقبل дейт. لا سيما إذا كانت لتعصب. Эгерде жана душмандыктан улам же мутаассиптиктен улам жарх кылган болсо, айрыкча эмне кабыл болбойт дейт. السادسة أنه طعن فيه ابن حبان. ابن حبان дагы эмне кылган дейт? Сын айткан дейт. ابن حبان مشهور بالتعصب дейт устаздар. مشهور بالتعصب дейт. ومما قال الله يدخلك أبو حنيفة الكوفي. أبو حنيفة жөнүндө эмне кылып атат? Биринчи Ибн Хиббандын сөзүн окуйбуз, андан кийин ага жооп берилет. Абу Ханифа Куфи. كان أبوه مملوكا لرجل من نجد. Нәжидден болгон бир кишинин имам Абу Ханифанын атасы Нәжидден болгон бир кишинин кулу болчу дейт. من بني قفل. فأعتق أبوه وكان خبازا لعبد الله بن قفل.
Anam ne kılgan deydi? Keyin boşluğunu çıkargan deydi. İtaat kılgan deydi. Anam Abu Hanifa'nın atası ne olgan deydi? Abdullah ibn Qafil'in mamçısı Habbaz bolup işlegen deydi. Ve kana Abu Hanife cedelen zahiral vara. İmam Abu Hanife talaş tartışta öte güçlü bolçu deydi. Ha? Güçlü bolçu deydi. Anam zahiral vara. Takva bolçu deydi. Ve lem yekunul hadisu sına'atuhu. Biroq anın münashitqanda emesi, anın jürgen jolu hadiste emas bolçu. Al faqih bolçu. Anın hadis emas bolçu deydi. Haddasa bi 130 hadisen ve sanid. Ne kılgan deydi? 130 hadiste ne kıldı? Rivayet kıldı deydi. Ma lehu hadisun fid dunya gayru. Ondan başka hadisi yok İmam Ebu Hanife'de deydi. Akhta'a minha fi 120 hadisen. Anın 120 hadisinde 130 hadis vardı. Anın 120'sinde kata getirdi deydi. İmma qallaba isnadahu. Yol bolsa isnadını almaktırıp aldı. Aw gayyara matnahu. Yol bolsa min haythu la ya'lam bilveyle ne kılıp matnını almaktırıp özgürtüp aldı bilveysile. Felemma galaba khata'uhu ala sawabihi. Yani Abu Hanife hadiste oşo janağı tuğrasından katası koyup ketkende istahaqqa tarkul ihtijac bihi fil akhbar. Kavarlarga tayanıp turgan bolsak, oşo Abu Hanife'nin tuğrasından katası koygandan keyin adamlar ne kılbay koydu? Аны hujjat kılbay koydu. Dep aytkan söz var eken Abu Hanife'den. Wa min jiha ukhra deydi. La yajuzu al-ihtijac bihi dedi. Ana men al hadislermen jol bolsa Abu Hanife'nin oşo riwayatlary ne ihtijac kılgan bolmayt depdir. Hujjat katары koldanan bolboyt. Nege li annahu kana da'iyan lil irja'. An kana irjaga çakırgan Abu Hanife deydi. İrjaga çakırgan deydi. İrja deydi. İrja degen aytып berýär. Ve-d-da'iyatu ila'l bid'i, alem irjani bid'at deydi da. Alemi bid'atga çakırgan adamdan la yecuz en yahtacca bihi inde a'immetina qatibatan, alemi imamdarız bid'atga çakırgan adamdan ne sözümünün dalil keltirişbeyt. La a'lam beynehum fihi khilafen. على أن أئمة المسلمين وأهل الورع في الدين في جميع الأمصار وسائر الأقطار جرحوه وأطلقوا عليه القدح إلا الواحد بعد الواحد. Mesela men bilgen alimlerden bardığın ile İmam Ebu Hanife'ga jarh etişgan etdi. Kebir واحد بعد واحد kebir ölsün anday kılbasa, yok men bilgen değerlik bardı alimler İmam Ebu Hanife jarh etişgan dep tahan kılgan eken. Ve yucabu an hâli. En ne dip cevap berýär? إن هذا القدح صادر عن التعصب المذهبي المقيت. Bol kırılmaslıktan, mazhaptık, özünün mazhabına mutaassip bolğandygydan ulan kelip çykkan tahan boldy. Son pikirdi. Ve illa fe keyfe yesni aleyhi imamuka eş-Şafii. O İbn Hibban, senin imamın İmam Şafii Abu Hanife'ni maqtaw tappa. Sen andan kin kelip nege sen İmam Abu Hanife'ga taşyrdy dasyn. Ve qablahu Malik, ana agad İmam Şafii çeyin İmam Malik dağı maqtaw aytgan. Şu'ba da aytgan, ve Yahya ibn Sa'id aytgan, ve Vaki' ve Ibn Mu'in ve gayruhu min ahlil naqd. Muna oşul çyndygy ahlil naqd oşolar. Biroq buların bardygy maqtaw aytganda, biroq sen kelip taşyrdy. Eş hada. İnne İbn Hibban wasafahu ahla as-san'ati bi annahu la yudriku ma yasduru minhu. Ve la'alla zalika li farati ta'assubihi. قال الحافظ الذهبي وابن حجر ابن حبان ربما جرح الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه. Degan söz var ekan da. Anda İmam Abu Hanife ne dep aytdy? İmam Abu Hanife özü bilbegen awalda mınçykanda özgörtüp aldı, mınday almaştırıp aldı degan sözleri de aytdy da. La'alla zalika li farati ta'assubihi. Balkim bu şunçalyk mutaassip bolup ketken deydi. Oşo sebepden aytylgan çağır söz. Balki Hafız Zahabi Ibn Hajar'dan biri İbn Hibban mınday sika bolgan alımga jarh aytışat dedi. Balki ol ne dep aytkanyny kede özü hem bilbey kalar, men bilbeyim dep atat da. Ha? Ne manda aytyp. İnne kibaran النقاد المعتمد عليهم من أهل الإنصاف لم ينقلوا شيئا من مثالبه في مصنفاتهم.
Ушундай бир накыт кылууда, ишеничти башка бирөөгө чындап илмий сын пикир накыт айтууда, мындай ынсафтуу аалымдар бар дейт да. Алар бирок Абу Ханифага эч бир жаман сөз айткан эмес деп атат. Фақад жара аля хадал минвал. Эми ал кимдер ошол жана ынсафтуу, чындап ынсафтуу накыттар кимдер? Башкаларга сын пикир айтканда, илимий көз караш менен сын пикир айткандар кимдер алар? ишеничтүү, ынсафтуу. المزي والذهبي والحسيني والبرهان الحلبي وابن حجر العسقلاني ديت. ما ушулар дейт. قال الحافظ السيوطي أيضا: والذي أقوله إن المحدثين عيال الآن في الرجال وغيرها من فنون الحديث على أربعة. Al hadis iliminde muhaddislerin bardığı azırkı men aytkan alımların aldığında yaş bala bolip kalat. El-Mazi, Zahabi, Iraqi, İbn Hajar Asqalani'nin aldı, başkaları yasalsın. Endi bular çoğ hadis iliminde çoğ alımlar eken. Endi uşul alımlar Abu Hanifaga yazgan emes deyt, ta'an kılgan emes deyt. Bundan başkaları ta'an kılgan yok, bular ta'an kılgan emes. Ama bundan başkaları ne deyat? Buların aldı hadis iliminde yaş bala deyat. سابعة: ذكر بعضهم أن البخاري قال في تاريخه أبو حنيفة ضعيف تركوا حديثه ولم يخرج له في صحيحه ذكر. ولم يخرج له في صحيحه. كبر الرواية كان إمام بخاري إمام بخاري أبو حنيفة عطى الله عندك إمام أبو حنيفة ضعيف. إمام أبو حنيفة alsız deb yig'ilgan ekan, ta'aq qilgan ekanlar. O'zini sahih deb yig'ilgan emas, Imom Abu Hanifadan rivoyat qilgan emas. Qanday javob beriladi desa, innal Buxoriy صاحب بعض المتحاملين على الإمام أبي حنيفة. إمام بخاري كبر إمام أبو حنيفة غامضي تشرغت قان адамдар менен жүрүп калган дейт да. Имам Абу Ханифага сөз айткан адамдар менен чогуу жүрүп калган дейт. كالحميدي وإسماعيل بن عرعرة وغيرهما. ошол адамдар менен жүрүп калган дейт. وتأثر بأقوالهم فيه. أنا ошолордун сөзүнөн таасирленип калган дейт. ودون في تاريخه إمام بخاري айтып жазып ما سمعه من هؤلاء المجازفين. أنا ошолордун тарихында эмне ошолордон уккан сөзүн Абу Ханифа жазган дейт. وقد كذب محمد بن عبد الله ابن الحكم الحميدي في كلامه في الناس. هذا يعني адамдар жөнүндө бирдеке деп айтканда бул казип айткан, жалган айткан дейт. إن الإمام البخاري يرى أن الإيمان يزيد وينقص. إمام بخاري айтат, إيمان көбөйөт, азаят деп айтат экен. مع العلم أنه لم يصحح حديثا في ذلك. Бирок إيمان көбөйөт, азаят деген маселеде эч бир хадисти тасхих кылган эмес дейт. لأنه ليس فيه حديث صحيح. لكن صحيح حديث жок бул маселеде. إيمان көбөйөт, азаят деген маселеде. وكان الإمام أبو حنيفة يرى أن الإيمان عقيدة يمتلئ بها القلب. إيمان ушундай бир нерсе дейт, ал жүрөккө толгон нерсе дейт. فلا يتصور فيه زيادة. ал менен ал зияда да болбойт. لأنه لا زيادة فوق اليقين. анткени якындан да ашык зияда жок. ولا نقصان. ана азбайт дагы, неге азайбайт дагы إيمان? неге? لأنه إذا نقص فلا يبقى يقين. эгер азайып кеткен болсо якын калбайт деп Абу Ханифа айтат экен. Balkim ушул себептен дагы Имам Бухари Имам Абу Ханифадан жазган эмес, риваят кылган эмес да. Al-iman, Imam Abu Hanifa aytadi, негизи биздин ahli sunnat ва жамаатта акыйда маселесинде эмне? Иман аслул иман, тасдиq болгон иман көбөйбөйт дагы, азайбайт дагы. Иман деген эмне өзү? Al-iman ва иqrar bil-lisan ва tasdiq bil-janan. Болду, ошонусу иман деп аталат. إقرار قلشين كذلك لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إقرار قلو أنا ما وصل نرسيني پیغمبر صلى الله عليه وسلم إمني ما ينقل وشون بارد جريك من تصديق قلشين كذلك. ما وصل نرسي دال غموسا ني آدم إيمان دو فلات. ما إيمان دكان وصل. من وصل أصل الإيمان لا يزيد ولا ينقص عند الماتريدية. ماتريدية أخيرا زبون شو إيمان كوي ويتغي إيمان أزاي ويتغي يكين. إمام أبو حنيفة وشون الدليل كالتروتت وهو إيمان bolsa da odat. Mesela men misal men düşündüreyim. O iman.
Emin mi? Onun içinde eleseteli buna. O iman balı. Ne olacak ne oldu? Kufur boldu. Bu iman boldu. Bu ne oldu? Kufur boldu. İmam Abu Hanife aytadi, eğer de iman azayat dey turgan bolsok, masalan 50% bolup kaldı da. İman azaydı mına. Özü kança boluş kerek ele? İman 100% boluş kerek ele. Bирок iman 50% bolup kaldı. Анда не болуп калат? Куфур дагы 50% болуп калды деген сөз келип чыгып калат го, дейт имам Абу Ханифа айтат. Эгерде иман көбөйүп тур бир аз, masalan. Көбөйүп тур, мына мынча болуп калыптыр. 80% болуп калыптыр. Masalan yani. 80% болуп калса, иман азайып кетти деген сөз. Иман ошондо адамдын жүрөгүндөгү иман не болуп калды? 80% имандуу, 30% куфур болуп калды деген түшүнүк келип чыгат дейт. Ошол себептен дейт имам Абу Ханифа, иман көбөйбөйт дагы, иман азайбайт дагы деп айтат экен. İmam Ebu Hanife. Andan keyin kefel Bukhari yara annal a'mala juz'un minal iman. İmam Bukhari aytar ekan, amallar bir iymandın bir bölügü dep aytar ekan. İmam Ebu Hanife ne deydi? Yara annal imana huwa aqdul qalbi ala tasdiq billahi ta'ala ve nutq bi shahadateyn. Ana al iqrar bil lisan, shahadateyn. Nutq bi shahadateyn qilish kerak, anam tasdiq bil janan, жүрөк менен tasdiq qilish kerak o'sha narsani. O'sha narsa iymon deb ataladi bizda. Al endi amal bo'lsa laysa fa laysa juz'an min al-iman. Al endi amal iymonning bir bo'ligi emas deb Abu Hanifa. Bu bizning aqidamiz shunday. Maturidi aqidasi shunday. Amal boshqa, iymon boshqa bizda. Ankin aytadi: "Wal 'asr innal insana lafi khusr." إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات dedi. Bu yerda amanu iymonni o'zini olib keldi, va atıfta bilan va amilu amalni boshqa qilib olib keldi. Biroq boshqa uchurda bizda amal bor. Amal ne? Namoz. Namoz keydi ayollar ayz ko'rib qolgan uchurda namoz saqit bo'ladi. Namoz bu amal. Agarda namoz saqit bo'lgan bo'lsa, namoz amal saqit bo'ldi. Demak, iymon bilan amal ikkovi nafs shay bo'lgan bo'lsa, unda iymon saqit bo'ldi degan tushunib kelib chiqib qoladi. Neymiş deydi. Bunday bo'lmaydi deydi. فمن فعل المعاصي المختلفة ومات دون توبة. Kimde kim türlü günahlarda kılıp durup tövbe kılmazsan ötüp ketken bolsa ne olur? فإنه أمره مؤخر إلى الله تعالى. Anın işi Allah Teala'ya taştırılır. Muakhar yani keçiktirilir. Allah Teala kalasa inşa'a azzabahu biha bi'adlihi. Adalet döylüğü bilen kalasa azaptır. Ve inşa'a afa anhu fiha bifadlihi kalası özü fazıl karamdan yağılıp keçirip koyat deydi. Bu şul ehl-i sünnet ve cemaatın akidesi. لذا نرى البخاري يقول فيه رمى بالإرجاء. Şu sebepten olan uşul söz aytkandan keyin ne İmam Bukhari Abu Hanifani irja dep yangan murji dep yangan ekan da. Aytkan ekan. Mayli, murji deganda şöyle aytadi. Aqida masalasi. Masalan, ahlul kebair. Ahlul kebair cho'ng günahni qilgan odamlar. Bu yoqda kim bor? Mu'tazilitlar bor. Mu'tazilitlar nima aytadi? Mu'tazilitlar aytadi, cho'ng günah qilgan odamlar fi manzila bayna manzilatayn deydi. Manzila bayna manzilatayn deydi. Hali men xavarishlar nima aytayın xavarishlarda. Xavarishlar ne? Sohib kabir cho'ng günah qilgan odamlar ne deydi? Finnar deydi. Cho'ng günah qilgan odamlar. Hali men ahli sünnet vel cemaat ne deb aytadi?
Ahli sunnat aytadi, fi mashiatillah deydi. Cho'ng күнә кылган адамларга biz dindan chiqarib tashlamaymiz go. Cho'ng күнә кылган адамларга biz ne кылбайбыз? Dindan chiqarbayбыз. Alloh taolo bu cho'ng күнә кылды, tövbe кылбай өтүп кетти. Ал Аллахтын каалоосуна каршы калтырабыз аны. Аллах таала кааласа кечирет, кааласа азаптайт аны. Мына ушул себептен улам имам Абу Ханифа ушул сөздү айткан улам не деди? Имам Абу Ханифа муржи кылбайбы деп калды. Lekin irja деген сөз ta'khir деген сөз. Yani kechiktirүү деген сөз. Аллах тааланын машиасына калтырабыз биз, халас. Ошол нерсени муржи деп ташырып аткан экен да. Мына ошол муржи болгон себептен имам Бухари эмне кылган эмес экен? Ошол муржи болгон себептен дагы имам Абу Ханифа, имам Бухари Абу Ханифадан хадис риwayat кылган эмес экен. Бирок байкасаңыздар, мына кана Бухари радиаллаху анху якул иннаху лам юхарриж фи сахихихи лиман ла якулу би зиядатил иман ва нақсихи. Кимде ким иман азайбайт, көбөйбөйт деп айткан адамдардын сөзүнө эмне кылган эмес экен? Сах Бухариде келтирбеген эмес экен. Риwayat кылган эмес экен андан. مع أنه كان يروي عن بعض غلاة الخوارج. Бирок ошол менен биргеликте кээ бир хаварижтерден, шиалардан не кылган экен? Риwayat кылган экен да. Бирок Абу Ханифадан муржиа деп риwayat кылган эмес, бирок башка шиалардан, хаварижтерден риwayat кылган экен. Бул жерде эмнелерди айтып атат? Бул жерде хаварижтерден. Мисалы кимден? Имран ибн Хиттан al-Khariji деген кишиден риwayat кылган экен. Бирок бул киши ким болгон? Абдуррахман ибн Мулжим. Али радиаллаху анхуну өлтүргөн Абдуррахман ибн Мулжимди колдогон адамдардан болгон экен. Кантип сен Али радиаллаху анхуну өлтүргөн адамды колдогон адамдан сен риwayat кыласың деп айтып атат да. Бул жакта Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын күйөө баласы деп айтып атат. Ошондой эле كلام البخاري في هذا الجانب إمام أبو حنيفة сын айтканын себеби إنما هو من قبل المذهب. Бул мазхабы тараптан эле эме кылган. Муну жек көрүш башка тараптан болбосо керек. Өзүнүн мазхабы ошондой болгон үчүн ошону айткан. Мала илейхи. Имам Абу Ханифа өзүнүкүн айткан, Имам Бухари өзүнүкүн айткан. ولا مجال للرد بمخالفة المذاهب. Мазхаб, мунуку башка мазхаб болгондон кийин rot beriştin dile bir emesi yok deydi. فَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا. Her birinin özüne tayanatırgan nerseleri var. Her birinin özünün tayanatırgan nerseleri var. Anam dağı bu yerde İmam Kevseri yara el-Kevseri enne sebebe inhiraf el-Bukhari anil Hanefiye. İmam Bukhari ne sebepten Hanefilerge bir ime kılgan, сын пикир айткан деген жөнүндө айтат. Имам Бухари эмне кылган? كان البخاري نظر في الرأي وتفقه على فقهاء بخارى من أهل الرأي. أهل الرأي'dan болгон, мен Бухарадан эмне кылган дейт? Кээ бир алымдардан илим алган, фикх илимин алган. Анан эң алгачкы устаздарынан бири Абу Хафс Кабир болгон. Абу Хафс Кабирден эмне кылган? Илим алган. Абу Хафс Кабирден илим алгандан кийин анан башка мамлекетке эмне хадис илимин талап кылып кетип калат. Башка мамлекеттен илим алып келгенден кийин кайра Бухарага кайтып келет. Бухарага кайтып келгенде ал жерде ошо Абу Хафс Кабирдин баласы Абу Хафс Сагир ошол жерде болгон болот. Имам Бухари ошоктон барып кайра Бухара барганда эмне кылат? Бир маселе боюнча талашып калышат да. Алымдар айтышат, адатта адам сыртка чыгып илим алып кайра өзүнүн мекенине келгенде ошо мекендеги кээ бир алымдар мындай кыралбастык кылат. Бул табигый нерсе дейт да. Ошондон уланбай туруп эки имамдын ортосунда ошондой бир эме болот. Анан имам Бухари бир маселеге фатва берет. Тим туура эмес бир фатва берген дешет. Ошол фатва бергенден улам эмне кылган дейт? Жана Абу Хафс Сагир менен бир аз тирешип кеткен дагы анан имам Бухарини Бухарадан чыгарып ташташат дейт. Анан ошондон улам булар Ханафилерге бир аз өч болуп калышы мүмкүн деген дагы нерселерди бул жактан айтып берет да. Аллаху алам. Yani والإمام اللكنوي خلاصة يعني خلاصة وشن بغرد خنبار خزن الخلاصة المرام في هذا المقام نرويت أنه لا شبهة في كون أبي حنيفة ثقة. وإمام بخاري
İmam Bukhari ala ra's vel ayn, çoğun imamul muhaddisин. Biz bolgany jana da aytam. Biz joň gana bu jaktagı nerselerdi aytyp berip atабыз. Bolmasa İmam Bukhari'nin martabası âliye cidden yani. Yani imamların ortasındağı meseleler. İmam Laknavi aytadi: "Hulasatul maram fi hadal maqam ennehu la şubhata fi kawni Abi Hanife thiqa." İmam Abu Hanife thiqa işenişli ekenligine hiç qanday şek yok deydi. Ve kawni rivayetihi mu'tabara musahhaha. Alemi İmam Abu Hanife'nin rivayeti itibarga alıngan rivayetlerden. Vel curuhu el vaqi'atu aleyha ba'duha. İmam Abu Hanife'ga aytılgan sınıf fikirler kebirösü mubham. Ve kebirösü özünün janağı zamandaşlarından ulam aytılgan. Anın kebirösü mutaassiplerden aytılgan. Körelbeslikten ulam aytılgan. Kebirösü mutaşaddid bolgan adamlardan aytılgan. Kulluha gayru makbule. Şun bardyk kabul kılınmaydı deydi. Inde huzzaqil ulema, ulamaların nesinde aldığında bunlar kabul kılınmaydı bunun bardygy deydi. Ve in amana bihi cem'un min as-sufaha. Hem şu sözlerge kebir janağı sufahalar, akılsızlar işengen bolsa dile, birok alimlerden aldığında bu kabul bolmagan sözler. Fahfaz hada kulluhu bi kuvvetil hafiza. Bekem jatta bolup şu nerselerdi odatda. Yenfa'uka fid dunya vel ahire. Dünya ahirette sana faydası tiyet et. Bismillah. Allah estağfirullah. Allah. Mına bu yerde adakı mına meseleni men akide kitaplarından alıp koydum. Tafsiratul Adille degan kitap var İmam Nesafi'nin. Tafsiratul Adille degan kitapın ikinci tomudan 1037 betni qarasaňyzlar oşu meseleni tabassar. İrca meselesini tabassar. Andan keyin İmam Maturidi'nin Tevhid degan kitabını qarasaňyzlar 382 bet qarasaňyzlar oşu meseleni tabassar. Emne sebepten irca dep atalyp kaldy. Irca degen manysy ne? Buna İmam Maturidi Tevhid degan kitabında aytadi: "Ennehu yurja'u ve yu'akhkharu." Yurji'u ve yu'akhkhiru emru men mata ve lem yetub min zenbihi ila meşi'atillah. Allah'tan ne qalasyny keçikdirildi, kaldırıldı dedi. Fela yujzamu bi'iqabihi, an azap talap dep de gaytalbayız, ve la sevabihi, an sowab alat dep de gaytalbayız. Bel inşaallahu taala azzabahu ve inşaa gafara lahu. Mana usul deyip Maturidi İmam Maturidi aytadi. Ma'qul. Kimsini ne qılaylı ötüp koyalım ya. Qancha biz hozir. Ma'qul. Bulugh al-mabhath ath-thani bulugh Abi Hanife a'la daraja ilmiye ijtihadiyye. İmam Abu Hanife şunday bir ilmi ijtihadi en jogorku darajaga jetken insan bolgan. Oşu janda aytып berýärdi. Na'ridu fi hada al-mabhath. Bu mabhasda ne janda aytып berýärmizge? Şart al-mujtahid al-mutlaq isti'ab as-sunnah. Biz İmam Abu Hanife'ni mujtahid mutlaq dep aytdyk baba. Mujtahid mutlaq boluş üçin bir neçe ilimlerdi mıkты dengelde biliş gerek. Anın içinde hadis ilmi var. Hadis ilmini bilbegen, hadis ilminden alsız bolgan adam mujtahid mutlaq boluşu mümkün emes. Demek talama İmam Abu Hanife'ni mujtahid mutlaq dep atabızbı? Demek İmam Abu Hanife hadis ilminde mıkты bolgan. Mana şu narsani aytып berýär zaten. واعتبار كبار الحفاظ في عصر أبي حنيفة على اجتهاده الفقهي اعتماد. Yani çoğun muhaddisinden alimler yılgan İmam Abu Hanife'ga ijtihadına, fıkhi ijtihadına yılgan tayanışkan bardığı. Ol götürüşkön. Yani İmam Abu Hanife'nin yılgan şakirtleri de İmam Abu Hanife'nin mazhabını kuruğuna. وإظهار علماء المذاهب للمكانة العلمية له في المطالب الآتية. Jana keyinki matlaplarda biz ne deyipmiz? Alimler yığılan adam İmam Abu Hanife'nin dengeli öte jogor ekenligini yığılan ayçykan. Oşular bölümde kep kılat eken. Al-matlabul awwal şartul mujtahidi al-mutlaqi isti'abus sünneti. Mujtahid mutlaq boluşunun şartı sünnetni isti'ab, sünnetni bardyk tarabынан jakşı biliş gerek deydi. Şartı oşunday deydi.
إن أبا حنيفة وصل إلى درجة الاجتهاد المطلق وهي أعلى درجة علمية يصل إليها العالم. شنو قلت له؟ وهي تقتضي أن يكون بلغ من العلوم الكمال. إمام أبو حنيفة مجتهد مطلق بالغون، إمام أبو حنيفة يلم شنو بالدرجة غاجت كان كمال درجة غاجت كان وأول متطلبات الاجتهاد إمام شو اجتهاد تكتن مجتهد تكتن إن الله كتب كتير بولب بول پیغمبر صلى الله عليه وسلم حديث جاخش بليش كرك نيجي عندكني لأنها أساس الاجتهاد ومبناه. عندكني اجتهاد إن نيجزي وشليت نيجزي وشليت ولا يمكن أن يكون اجتهاد بدونها. حديثتين نشتغل حديثتين باشخا خمسة اجتهاد خلاص حديثتين باللسان خمسة اجتهاد خلاص. قال الحسن بن الصالح حتى كان أبو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ من الحديث والمنسوخ. أبو حنيفة حديث إجنا ناسخ منسوخ بالغنا hükümleri ölçüp ketken, anın hükümünü başka bir hadiskel ölçülgönüne oşunda düşünüp barda. O hadis aytılgan bирок анын hükümü ölçüp ketken, oşunda hadislerge ötө kıldattık men izildengen Abu Hanifa. فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. İmam Abu Hanifa hadislerdi kabul kılda özünün usulu bolgan. Mana usuluna jaraşa paygамбардан bekem bolgan, sahabalardan bekem kıldattık menen karap turup andan keyin anın ne kılgan algan oşo hadisni. Bolbosa algan emes. Wa kana arifan bi hadisi ahli al-Kufa wa fiqh ahli al-Kufa. İmam Abu Hanifa Kufalık bolganlıktan Kufa'nın hadislerini, Kufa'nın fiqh ilimini bilgen de var. Şadidul ittiba' lima kana alayhi an-nasu bi beledihi. Oşonda ele aşağı Kufa'da adadına kaysı derseni kaysı nersede bolgan bolsa ona oşon nerseni yetişigen Abu Hanifa. Wa qala kana yaqul aytdı inna li kitabillahi nasikhan wa mansukhan. Kur'an'da da nasikh mansukh var. Hadiste de nasikh mansukh var. Ve kana hafizan li fi'li Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem akhir الذي قبض عليه مما وصل إلى أهل بلده. İmam Abu Hanifa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akırkı günleri kaysı nersege bekem karmagan oşanın bardığını yığılgan edi ötö jakşı bilgen bolan. Ve qala Yahya ibn Adam aytdı jama'a Abu Hanifa hadisa beledihi kulli. Abu Hanifa Kufa'dağı hadislerin bardığını toptab aldı. Ve nazara fihi ila ahir ma qubida alayhi Nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Na Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en akırkı çaktары kaysı nerselerge bekem basmıysan oşan bardığını yığılgan izlep qarab chiqqan. Qala Abu Yusuf aytdı. Ben bunu okuyalım onu kingsini okuyalım. فاعتراف الأمة بأن أبا حنيفة إمام المجتهدين فقد ümmet e'tirof kılıyorlar. Ümmet ne kavul kılıyorlar? İmam Abu Hanife öte çok mujtehidlerden ekan. İmam Şafii aytdı "En-nasu fil fıkh iyalun ala Abi Hanife" dedi. Adamlar fıkh iliminde İmam Abu Hanife'nin aldığında caş bala dedi. Ve la yekunu belagha hadihi ruta ve la وهو لا يدرك أول مراتب الاجتهاد. Bul martabaga kantip jetdi. Hadisten alsız bolup jetip alуу jok dedi. Eğer hadisten alsız bolganda bul martabaga jetpeydi, bul martabaga jetpeydi dedi odan. Ve hiye ma'rifatul ma'sur an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Aldı sallam ne? Peygamberin hadisini jakşı biliyor. Fela yukhfa alayhi sünnetu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberin sünneti aga hiç qanday bir dönük bolgan emas. Bardığını bilgen İmam Abu Hanife. İbnül Mübarek aytdı: "Ma tekelleme Abu Hanife bi şey'in illa bi hujjetin min kitabillahi aw bi sünneti nebiyhi sallallahu aleyhi ve sellem." Abu Hanife bir nesini aytdı ya, Kur'an'dan sünnetten delil kılıp aytıldı. İbnül Mübarek aytdı da buna. Ve qala Abu Hanife aytdı: "Ve laysa li ahadin an yaqula bi ra'yihi ma'a kitabillah." Kur'an tursa sen oyun mene hiç kim özünün oyun aytkanга hukuku yok. Kur'an turadan kene. Ve la ma'a sünneti Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis tursa özünün oyun aytkanга hiç kim hukuku yok dedi. Ve la ma ecma aleyhi sahabe. Böyle Kur'an'da jok eken, hadiste jok eken, biroq sahabalar icması bolgan bolsa hiç kim oyun aytkanga hukuku jok, kıyas kılganga hukuku jok. Ve amma mahtalafu fihi. Alemi Kur'an'da da jok eken, hadiste de jok eken, icma'da jok bolgan bolsa, ihtilaf bolgan bolsa, فنتخير من أقوالهم أقربه إلى كتاب الله anan ve sünneti ve neçtehid. Oşunda uçurda anda biz ne kılabız? Kur'an'a, sünnetke jakın yerini alıp turup biz ijtihad kılabız degen eken da. وعن الفضيل بن عياض قال كان أبو حنيفة إذا وردت عليه مسألة فيه حديث صحيح اتبعه. إذا أبو حنيفة غير صحيح حديث كلام مصر عن إيرشيت الذي وإن كان عن الصحابة والتابعين كذلك صحابة تابعين ذلك كلام مصر عن إيرشيت له وإلا قاس فأحسن القياس. إذا عندنا يجوق بالغمصة أمامي تصورون تردون قياس قلات الذي
Qur'on sunnatga yaqinroq qilib ijtihod qiladilar deydi. اعتماد كبار الحفاظ في مصر أبي حنيفة في اجتهاده الفقهي. Yani çoğu muhaddis adamlar yığılan Abu Hanifa'nın fiqh iliminde öte çoğun ijtihad darajasına jetkenligine i'timad qilganlar, tayanışgаны, qabul qilishgani o'shani. Ibnul Mubarak aytdi: "Qawlu Abi Hanifa indana kal athari an Rasulillah sallallohu alayhi vasallam. İza lam najid atharan." Eğer biz hadis tapmasak, ya sahabalardan şuna bir icma bo'lgan bir narsa tapmay turgan bolsak deydi. Anda Abu Hanifa'nın sözü biz üçün payg'ambardan kelgan hadis siyaqtu bolsa deydi. وقال لا تقولوا رأي أبي حنيفة رأي أبو حنيفة ولكن قولوا إنه تفسير الحديث ويتلغي. Abu Hanifa'nın oyundaydı aytmaqlar edi. Balkim bu hadistin tafsiri de aytqılar edi. Alkan Abu Hanifa bizga söylegende hadisga tayan söylegen, Qur'onga tayan söylegen. Allahu akbar, Allahu akbar. İmam Abu Yusuf aytadi: "Sufyan es-Sevri aksaru mutaba'a li Abi Hanifa minni." İmam Abu Yusuf Abu Hanifa'nın eng yaqin şagirdlerinden de. Biroq oşol kişi aytadi: "Sufyan es-Sevri mağa qaraganda da Abu Hanifa'nın köp erişgen" deydi. Yahya ibn Sa'id el-Qattan aytadi: "La nukazzibullaha ta'ala ma sami'na ahsana min ra'yi Abi Hanifa." Şunda Allah Taalaga жалган жол бойлу Abu Hanifa'dan uqqanız bir eng yaxshi uqqan eme o'zi aytdi. Ahsan ma sami'na ahsana min ra'yi Abi Hanifa. Abu Hanifa'nın oyundan yaxshiroq bir oy uqqan yo'q. Wa laqad akhadna bi akthar aqwalihi balkim ne Abu Hanifa'nın ko'pchilik so'zlarini biz oldik dedik ana. يحيى بن معين aytadi: "وكان يحيى بن سعيد يذهب في الفتوى قول الكوفيين." İbn Sa'id, Yahya ibn Sa'id barib fatva masalasında Kufalıklardan fatvasını aladilar deydi. Ve yaxtaru qawla Abi Hanifa min aqwalihima. Kufalıklardan içinden Abu Hanifa'nın sözünü aladilar deydi. Difa' talamizat Abi Hanifa an mazhabihi. Abu Hanifa'nın şagirdleri İmam Abu Hanifa'nın mazhabını qantib qo'rg'ashgan. Al-matlab as-salis. İmam Abu Hanifa'nın şagirdleri başkalardan da ilim algan. Mesela Abu Yusuf. Abu Yusuf yığılan başkalardan da Abu Yusuf abraz talamizat Abu Hanifa. Abu Hanifa'nın en körlüktüğü şagirdlerinden. Yaqulu anhu Yahya ibn Mu'in aytadi: "Ma ra'aytu fi ashabir ra'i asbat." Ashabir ra'ilardan içinden hadis iliminden en ilimdüğünü, jana en yaxshi jattaganda, jana rivayatların en asah rivayatlarda aytgan Abu Yusuf'tan ötken şunlardan görmedim ekan. Abu Yusuf aytadi: "Ragma hadal maqam ar-rafi' alladhi balagha fil hadis." Jana qazıçı çoğ qazıl qudo bolganda, qadil qudo bolan qazılarning qazısı degan atqa qo'ygan. Ana öte jogorqu dengeli jetken ilim boyunca annahu baqiya mudafi'an an ilmi Abi Hanifa. Oşunsi dagı adaban neğilip özünün ustazı Abu Hanifa'nın mazhabını neğilip jürgizip ketken. Özü de özünce mazhab açsa boladi. Müştahit mutlaqan ekan. Biroq adaban neğilan Abu Hanifa'nın mazhabını qarmap oşonun qurg'ab kelgen deydi. Emne üçün anday qilgan va hada li thiqatihi deydi. Lekin bu Abu Hanifa shunchalik dengeli ishonganlikdan deydi. İmam Muhammad da şunday qilgan. İmam Malik'ten Muvatta degan kitobini o'qigan mana. Muhammad ibn Hasan al-Shaybani فذهب إلى المدينة وسمع الموطأ. İmam Malik'e şakir düşkən Muvatta'nı o'qigan. ولم يترك مذهب أبي حنيفة. Oşol uçurda egerde Muvatta'nı okudup da İmam Malik'ten andan keyin ne İmam Abu Hanifa'nın mazhabı bu alsız degan hadisden deb taşlap qo'ygan yo'q. Balkim yig'lan oşol İmam Abu Hanifa'nın mazhabında qaldı. İmam Muhammad dagı mujtahid mutlaq bolan. Özünçe başqa mazhab açsa boladi deb açqan yo'q. Adaban yig'lan özünün ustazı lisiqatihi ötü qatu işengenlikten ilimine hadisine ne işengenlikten yig'lan Abu Hanifa'nın mazhabını qo'rg'ab qolganda. ولو كان غير ذلك لتركه واتبع مذهب المالكة.
Андай bolganda Abu Hanifa alsız bolganda la İmam Malik'tin mazhabına geçip ketmek da İmam Muhammed андай kılgan jok. Bel nejiduhu yerwi Muwatta Malik. İmam Muhammed ne İmam Malik'tin Muvattasını rivayet kılgan. Ma bayani kavlil Hanafiyyati fihi bi akhdihim bima ruwa Malik. İmam Malik rivayet kılgan ki bir hadisleri Hanafiler algan. Ankeni bu dalilge tayanıp alat, bu hadislerin albayt, bu dalilge tayanıp albayt dep uşun bardığını aytkan etdi. Ve kullu hada li thiqatihi al-kamila bi mazhabihi ve ihatatihi bi sunnatihi sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Abu Hanifa'nın mazhabı öte güçlü, hadislerin bardığını tanıtıp toptolgan. Oşonun bardığına siqa, işeniş güçlü bolgan sebepten ne kıldı? Oşunday kıldı deydi İmam Muhammed. Ne oldu? Oh koyalım. İzharu ulama'il mazahibi lil mekaneti ilmiye li Ebi Hanife. Oşunday başka mazhabtın alımları İmam Abu Hanifa'nın ilmi öse jogor bolgon dep oşon nerseni açık kılıp toltura manaqib Abu Hanifa'nın жетişkenlikleri dep toltura kitaplar yazganda. El-inayetu bi bayani manaqib Ebi Hanife ve fadailihi ve akhbarihi min qibali kibaril ulama'i abra tarih. Ha? Tarixi köz çaptırgan bolsak, çoğ alimler ne kılgan? Abu Hanifa'nın manaqibini jönünde, faziletler jönünde, жетişkenlikler jönünde ne kılgan? Manaqibler kitaplar yazgan. Fe'ullifet mi'atun muallifat. Yüzlügün kitaplar yazılgan. İmam Abu Hanifa'nın ömür boyu tercümalı jönünde. Li bayan ne için yazgan? Li bayanil mekanel kabira allati balagaha fil ilmi vel ijtihadi vel fadl. Abu Hanifa ilimde, ijtihatta, jina fazilette uşunda bir jogorı dengeliге darajaga jetkenligini bayandağı üçün. Ve i'tirafan bi ijtihadihi ve juhudihi ve hidmetihi el-ha'ile liş-şeriat. Şeriatga uşuncha çoğ tasirini tigizin, çoğ hizmet kılganlığını ne moyundap durup oşo kitaplarda yazgan deydi. Anın bir 2 3 4 dep la karayverdi. Esette özüňler karayverdi. Sol kitap. Bu ýakdan 61 kitapty alıp geldi. Anın ahyrynda Doktor Salahtyn dagy yazgan kitap İmamul A'immel Fuqaha Abi Hanife Nu'man diýen kitap bar. Ve hadihi al-inaye allati ra'aynaha li Abi Hanife. Uşul kitaplar bergan. Başga mazhab nemeler yazgan. Negal li Abi Hanife najidu qariban minha kana lil-mujtahidin fil madhhab al-ukhra. Başga mazhab mujtahidleri yazgan. Ve hada i'tirafun min al-ulama'i bil manzilati ar-rafi'a. Muşulun bardygy oşol alimler Abu Hanifa'ny alim, mujtahid mutlak dep ne işenip kolun götürgenlik sebepten şunday bolgan diýdi. ولا يمكن أن يكون هذا إلا بالاجتهاد الكامل التام منهم. En bul daraja bu nerse tolluk ijtihad menen, tolluk bir ilim menen gana bolat diýdi. Wala yatahaqqaqu misluhu illa bil isti'ab lis sunnetin nabawiyye şerife sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun bardygyna sünneti tolluk bardyk iki nemeni bilgen alim gana bul geçken derejede dep aýtýar. Sallallahu taala ala hayri halqihi Muhammedin ve ala alihi adada kemalillahi ve kema yaliqu bi kemalihi. Subhanallah ve bihamdihi subhanakallahumma ve bihamdika eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.